arrived at the rehearsal studio, as we can hear. Alright, I'm gonna quickly set up my drums and have a short practice before band rehearsal tomorrow. Alright, let me explain. Today I've been traveling from Oslo to Trondheim. I've got a gig tomorrow with my band Sør for Sahara, and we play Sungura music in Norway. Quickly gonna show you the kit. This is my current setup. I think I'll stop it here. Halla. Halla. Sattebelte. Ja. Sånn, ja. Nå er det bare å kjøte og kjøte. Sånn. Gjort. Ja, siste refrenget. 1, 2, Eier du ingen skam? Du din elskede bandit. Tror det er fritt fram. Trekker fra oss med båret. Bandit, 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 bandit. Ut og snik deg fram i køa, for det vet jeg at du gjør. Ikke prøv deg på trikser, jeg har sett deg alt fra før. Takk for meg. Spis kake, folkens! Men dra mellomleddet. Eller vær sjuk. Hæ? Eller vær sjuk. Er du vær sjuk? Ja, jeg ser
So I got on an earlier flight and I landed, but now I had to wait for the bus for another hour. And that concludes the trip, and I'm home.